on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-Għodwa Tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tlibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulejja Latana. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Reġġana lura lejko Alla Salvatur tagħna u saħħaħ li rruħna bit-talim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-randan imqaddes ikun ta' ġita lina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Ejt lil ġema kollha ta' wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin, la taħilfux b'ismi fil-gideb, lanqas m'għandek iżżeblaħ lill-isem Alla tiegħek, jiena l-mulej. La taħqarx lil għajrek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħedx li trux u la tqejġ tfixkil quddiem l-agħma, imma tibża minn Alla tiegħek, jiena l-mulej. La tgħawwidx bil-ħaqq li tagħmel, la tħarisx lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaqq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ixxerred qlajja fuq niesek u tqumx kontra demm għajrek, jiena l-mulej. La tbejġ lil ħuk f'qalbek, imma lil għajrek wissieħ u erġa' wissieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għawliet niesek, imma ħobb lil għajrek bħalek innifsek, jiena l-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja.
Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tallem lil min ma jafx. Flimkien, il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Flimkien, il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Flimkien, il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu mill-qwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Flimkien, il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Issa hu żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid il dawk ta' fuq il-lemin tiegħu ejjew imbirkin mill-missieri, ħudu b'wirthakom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marrit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew eri u libbisnik? Meta rajnik marrit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll li dawk ta' fuq ix-xelluk morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad jgħidilhom, tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Dan huwa il-kliem ta' Ġesu li jgħid fl-Evanġelju llum skont San Mattew meta jsemmi l-opri tal-ħniena. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna fuqix se nkunu iġġudikati. Kemm aħna ħabbejna tassew lill-oħrajn u għalhekk lil Alla nnifsu u waqafna ma' min qed ibati. Ġesu hawnhekk
jatina messaġġ importanti ħafna l-ħajjitna. Illa għaliex meta jgħidilna fuq ix se nkunu ġudikati, qed jgħidilna fuq ix għandna nibnu ħajjitna illum. U nnutaw kif Ġesu isemmi affarijiet li aħna il-koll nistgħu nagħmluhom m'hemmx għalfejn tkun xi ħadd imlaħħaq jew b'xi poter, jew inkella xi ħadd għaref ħafna, intelligenti ħafna, jew inkella tkun f'xi parti partikolari tad-dinja, jew ikollok ħafna flus. Li jsemmi Ġesu affarijiet ordinarji tal-ħajja ta' kuljum biex jgħidilna illi propju hemm fil-ħajja ta' kuljum li aħna għandna nieqfu ma' min għandu bżonn l-għajnuna u nkunu tassew dawk li nħobbu lill-oħrajn b'mod ċar u fil-prattika. Għalhekk isemmi Ġesu minnu bil-ġuħ, bil-għaġġ, minnu barrani, eri, marit fil-ħabs. U dak li Ġesu hawnhekk huwa biex aħna wkoll narfu kif imdawlin minn din il-kelma tiegħu nistgħu ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum b'mod li nieqfu ma' minnu fil-bżonn. Il għaliex Ġesu semma eżempji hawnhekk imma aħna nistgħu naħsbu f'affarijiet oħra wkoll. Issa jkun hemm minnu imdejjaq jew waħdu u jeħtieġ kelma ta' inkoraġġiment, ta' sapport, preżenza li ġiblu l-ferħ. Jew inkella min għandu bżonn parir u inti tagħtih parir li jagħmilu l-ġid. Ġesu jgħid hawnhekk l-iżgħar fost dawn ħuti. U għalhekk Ġesu qed jitkellem speċjalment biex aħna nuru imħabba attenzjoni kbira għal minnu vulnerabbli, għal minnu dipendenti, għal min jeħtieġ l-ikbar għajnuna. U aħna nistgħu naħsbu f'ħafna persuni, ħafna nies, ma żgur li fost dawn l-iżgħar hemm dawk il-bnedmin li għadhom ma twildux. Ħajja umana li bdiet li tnislet għadha l-iżgħar, vulnerabbli, dipendenti, teħtieġ l-għajnuna, ma tistax tajjat issemma leħinha tipprotesta, ma teħtieġ din l-attenzjoni u l-għożża. Għalhekk Ġesu qed jgħidilna fil-fatt affarijiet hawnhekk li fl-aħħar mill-aħħar juru l-għożża tal-ħajja, kemm aħna nożżu l-ħajja tal-oħrajn u nuruha din l-għożża. Ma Ġesu jgħid xi ħaġa oħra hawnhekk, jidentifika ruħu ma' minnu fil-bżonn. Kull ma għamiltu ma' l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi jgħid. U għalhekk f'kull bniedem, kull ħajja umana aħna naraw tassew il-preżenza ta' Ġesu. U meta qed ngħinu anke qed nagħmlu dan l-att ta' mħabba miegħu. U notaw ma jagħmilx limiti Ġesu hawnhekk fl-imħabba tagħna, ma jgħidx iqaf ma' minnu fil-bżonn għaxu nisrani jew nisranija, jew għaxu Malti jew Maltija, jew il-għaliex dan huwa ta' l-istess grupp tiegħek. Ma' kull minnu fil-bżonn u minnu imini. Hemmhekk inkunu tassew qegħdin ngħixu din il-kelma ta' Ġesu. Għax hu ma jagħmilx limiti. Imma kull minnu fil-bżonn aħna bħala disċipli ta' Ġesu għandna nieqfu miegħu jew magħha. Jiena ħaġa li tolqotni ħafna huwa kif Ġesu hawnhekk qed jitkellem fuq il-ġudizzju u fuq l-infern u fuq il-ġenna. Imma jagħmel dan mingħajr kliem li jbeżza. Ġesu jagħmel warning imma warning
biex aħna iktar inħobbu, biex fina jiżra l-imħabba u mhux il-biża'. Biex jurina kif inhi r-realtà u jurina kif għandna ngħixu ħalli nkunu tassew fil-paċi u fil-imħabba tiegħu li twassalna tassew għal-ħajja ta' dejjem biex jgħidilna jew imbirkien mill-missieri ħudu b-birt tagħkom is-salta li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Min jagħmel warning biex ibeżza u jnissel fik il-biża', speċjalment fin-nies li huma ġenwini jgħixu b'ħafna biża' għax dik il-ġurnata sessirek u li mhuwiex fil-linja ta' Ġesu għaliex Ġesu il-kliem tiegħu mhux biex ibeżza imma biex inissel fina l-imħabba ħatkun l-imħabba lejh u lejn l-oħrajn li tmexxina. Ejjew nitolbu l-mulej biex aħna ngħixu din il-kelma tiegħu fil-ħajja ta' kuljum u nitolbu b'dik it-talba sabiħa mulej jagħmel li ma ngħaddix minn fejn xi ħadd bħarsa indifferenti b'qalb magħluqa bil-passi maġġel. Jessu issa talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ixxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Imlilna mulej qalbna mhux bil-biża' illi tipparalizzana imma bl-imħabba li tgħinna biex aħna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex ispirati minn din il-kelma tiegħek aħna ngħixu fil-prattika l-opri tal-ħniena kull jum ta' ħajjitna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, f'Artimazza, f'Gaza, għal daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna wal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bl-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlanna l-maħfra u l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti ridna irroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbin irrażlu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tjieba tiegħek. Għalhekk ma naqtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk, u miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' tejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil Mulej li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni kemm fir-ruħu kemm fil-ġisem. Biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna jkun sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tana smattaltana ħlisejna u afmana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن ماريا سانتissima أورينا لي انتي أمنا عليكي اسم التلبتانا جسو لطويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا وجسو تيي أغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة لروح كلها سبيشالمنت للداوك اللي أكثر عندهم زون تالهنينا تياك نكونسيدراو في التيلة ميستيرو تالفرح متى سيدنا جيسو كريستو تويلت في الار بتلهم مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتنت كيف في السماء يقدر في الارض خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في تجريب إذ هلسنا من الدني أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن سليمة لك ماريا بالجرازة مملية المولي ميك امبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السقف السيع تنموتانا أمن جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن ماريا سانتissima أورينا لي انتي أمنا عليكي اسم التلبتانا جسو لطويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا وجسو تيي أغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن
u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-ditturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتزا مملية المولي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tana. Slima lik, lilek inajtu għali xaħna turufnati u li teva, lilek li tnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalnix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl dejjem jiddi lilhom. jistrieħu ma fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina,
xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħol ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li ilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.